Pamirsa Renggala wengi pengerupukan rahina sedurung nyepi warsane mangkin, kepastikayang rame antuk ngara ogoh-ogoh. Santukan pemerintah sampun nyabut mengkudang-kudang pewatesan pandemi COVID-19. Napi malih Dinas Kebudayaan Denpasar, pacang mewali ngemargiang lomba ogoh-ogoh. Kadis Kebudayaan Kota Denpasar Rako Purwantara nelatarang baik ketandane nenten malih nguatesin pemargi pawai ogoh-ogoh. Nanging pinake prasyaratnyane ogoh-ogoh mangde kakaryanin anutin prasyarat Provinsi Bali utamanyane indik bahan patut ngangge organik saha nenten ngangge styrofoam baik ketandane ngeninin galah majeng seke teruna antuk mawali ngemargayang pawai ogoh-ogoh mapai ketang ring galah wengi rahina pengerupukan sanejagirau punika mamargi ri sampun nyelehin kahanan pandemi COVID-19 sane sampun deg-deg tur pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM sampun kacabut oleh Presiden RI Joko Widodo ring galah lintang rawuh mangkin sampun kaputusan nenten malih kemargiang wawatesan nenten wenten wawatesan lomba ogoh taler mawali kemargiang ring Denpasar ring lomba inucap pacang karuruh tetiga Jayanti anutin penureksaan ring panitia kecamatan penureksaan ogoh-ogoh nenten wenten Asam Raputra Bali Pos.